Yes, ni Fast Born TV show nk'ibisanzwe. Hanyuma nk'uko ubibona muri aya mafoto ari ahangaha, uraza kubona ari amafoto asa nkaho ateye ubwoba rwose. Uyu ni umuntu ndetse bigaragara ko yakomerekejwe n'igisasu cyangwa ikompora. Ibi ni bimwe mu bintu byagiye biba ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Congo, aho ibisasu byagiye biraswa n'ingabo za Congo byagiye bigira ingaruka ku banyarwanda. Mu by'ukuri witegereje neza uraza kubona neza ko iki ngiki ari igitoyi cyangwa se igipfundikizo cy'igisasu kinini cyabashije kuba cyaturika ndetse kigwa ku butaka bw'u Rwanda. Ndaza kugenda nkwereka byose nk'uko bigaragara ahangaha muri iyi video, hanyuma nawe ubashe gusobanukirwa n'iki kiri kujya mbere. Abantu muzi gusenga rwose musengere ibibazo by'intambara birimo biravugwa hirya no hino muri aka karere k'u Rwanda ruherereyemo, by'umwihariko mu Rwanda ndetse no muri Congo. Igihugu cya Congo kirimo kiraberamo intambara, ndetse aho umutwe wa M23 nk'uko bimaze iminsi bivugwa ushobora kuba wafashe umujyi wa Goma mu buryo budasubirwaho. Uyu mujyi rero nyuma yo kuwufata, abakongomani ntago bizera cyangwa bumva ukuntu bakubiswe ndetse bakaneshwa. Ari yo mpamvu bashobora kuba urabizi ko n'ubundi basanzwe bavuga yuko batemera yuko M23 baburana cyangwa barwanira uburenganzira bwabo bw'uko bameneshejwe ndetse bagahohoterwa bakirukanwa ku butaka bavukiyemo abenshi. Akaba ariyo mpamvu bagenda barwana ndetse baharanira kuba basubizwa iwabo. Icyo ngufitiye none ahangaha ni ibirimo kubera hehe? Ni ibirimo kubera ku mupaka w'u Rwanda na Congo, aho ibisasu byagiye biraswa ndetse bijugunywa mu Rwanda. Nk'uko bigaragara ahangaha biragaragara yuko ahangaha ari ku mupaka w'u Rwanda na Congo, ndetse biragaragara yuko ari ibisasu byagiye biraswa ahitwa ni mu karere ka Rubavu, ndetse byagiye biraswa byagiye biraswa n'abantu n'abasirikare bo muri Congo. Mu buryo bugaragara ahangaha ndaza kukubwira neza ahangaha ahantu byaba byarashwe, kubera ko ariho twakuye aya makuru mu buryo bw'umwihariko. Ahangaha ibisasu nk'uko ubona byagiye bikomeretsa abantu batandukanye byarashwe mu karere ka Rubavu, ndetse mu murenge wa uyu murenge witwa Nguki. Kazenda wibuka neza ndakubwira nk'uko twagiye dukurikirana amakuru ndetse tubaza abantu baho. Ni mu murenge wa Cyanzarwe, aho ibi bisasu byagiye bigira gute, byagiye biraswa ndetse bikagenda bikomeretsa abantu. Reka duhereye wenda kuri iyi foto, murabona neza ko ahangaha ni umubyeyi bigaragara nkaho rwose fragment igisasu bishobora kuba byamuciye akaguru. Ukurikije neza, ukurikije uko ino foto igaragara, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Urabona ko yihebye, byarangiye ntashobora guhaguruka ndetse nta n'ikintu yakwimarira. Akaguru ke karangiye kashwanyaguritse, ndetse ubutabazi wenda yabashije guhabwa nubwo kukazirika kugira ngo amaraso adakomeza kugira gute, adakomeza kududubiza. Nk'uko mubibona ahangaha naho igisasu cyaguye. Igisasu ahantu cyaguye haba hameze nk'ahantu batwikiye amakara, ubona ko cyahacukuye rwose kikahangiza cyane. Ariko ubwirinzi bw'ingabo z'u Rwanda nk'uko byagiye bisubizwaho mu makuru atandukanye, byagiye bigaragara rwose ko igisirikare cy'u Rwanda gifite ubwirinzi bukomeye cyane, aho bimwe mu bisasu byagiye bituruka muri Congo byagiye bifatwa, ndetse hari uburyo buhambaye bw'ikoranabuhanga aho ibisasu bifatirwa mu kirere bitaragwa ku butaka, ndetse n'ibihe byabasha kugira gute, n'ibihe byabasha kugira ahantu byangiza. Ibi ngibi byagiye bigaragara, ndetse
abantu bashima igisirikare cy'u Rwanda yuko gifite iryo koranabuhanga rihambaye ryo kuba ryabasha gufata ibyo bisasu byari biteganijwe ko biri buraswe mu Rwanda. Nukoresha amaso yawe ukitegereza neza uraza kubona neza ko inzu z'abaturage ahangaha mu murenge wa Cyanzarwe zagize gute zangijwe mu buryo budasubirwaho. Ibi ngibi uraza kubibona cyane aho aha biragaragara yuko byari bimaze guhoshwa ndetse abaturage abanyeshuri bose bava ku ishuri barimo batangarira ibyabaye. Ahangaha ntacyo barebaga uno mumama uno mubyeyi wagize gutya agakomeretswa n'igisasu, bigaragare yuko yarari ahantu wenda atazi ibiri kujya mbere, cyangwa se kwa kundi abantu baba batamenyereye intambara hanyuma bikarangira babiciye amazi bavuga bati reka ibyo ngibyo birabera iryo ngiyo. Ikigaragara uyu mwana wasaga nk'aho arimo kurira, uyu ni mama we wangijwe n'igisasu rwose kiramwangiza mu buryo buteye ubwoba bw'akaguru. Akaguru karashwanyagurika ndetse by'umwihariko abantu bose bakaba bagize ubwoba baravuga ati ibise n'ibiki. Nuko ubwirinzi bw'igihugu cy'igisirikare cy'u Rwanda bwakomeje kurenganura ndetse no gufata mu buryo bw'ikoranabuhanga ibisasu byaraswaga aho ngaho mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu ahazwi cyane nko ku Gisenyi. Mu by'ukuri urebye intambara irimo kuba ahangaha iraza kuba iteye ubwoba kubera ko nk'uko bigaragara muri iyi video imugishirijeho uraza kureba neza ibirimo kuba ko ari ibintu biteye ubwoba. Abantu benshi barimo baragenda birukanka ndetse banahunga. Amasasu aravugira hakurya avugira hakuno, ariko abantu nyine nakundi babigenza barimo bararira batabaza. Mu by'ukuri bakeneye ubufasha buhambaye kugira ngo babashe kuba bagira bate babashe kuba bagira gute batabarwa. Hano abantu bose bariraga bababajwe n'uyu mumama nk'uko kigaragara barimo bamutabariza bati mwashaka moto ikaba yamutwara. Mu by'ukuri ni iby'intambara, nawe wavuga ngo uwamurashe we aramuzi cyangwa se ntacyo warenzaho kubera ko ni iby'intambara nyine. Reka twumve ukuntu byari byifashe hano. mwiruke bari gupirona ibindi. Urugo rwa hano rwose ruba. Yes, nguko uko byakomeje bijya mbere ndetse intambara na n'ubu cyokora byageze mu masaha 12 bivugwa yuko intambara yabashije guhoshwa ndetse n'amasasu akivugwa nk'uko tubikesha amakuru y'abantu bari baherereye i Rubavu. Mu by'ukuri banyarwandakazi aho muherereye hirya no hino musengereye igihugu cyacu ndetse musaba Imana ko yadutabara ikadukura mu bibazo by'intambara tutazi inkomoko yabyo, tutazi iyo byerekera, kubera ko abenshi twumva ngo muri Kongo habaye intambara. Kuba rero Kongo irasa ku Rwanda ni ibintu bitangaje ndetse binateye impungenge uburyo uwo ari we wese ashobora kugira gute, ashobora kuvuga ati se ibi ni ibiki birimo kuba. Kongo kuba irimo kurasa ku Rwanda ni ibintu bidasobanutse, gusa uko bigenda kose tuzajya tugenda dukurikirana amakuru ashoboka yose hirya no hino kugira ngo tubashe kubagezaho ibiri kubera ibiri kubera ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Kongo. Yemwe Kongo nikomeza kurasa ku Rwanda, ibi ngibi babyita ubushotoranyi, bishobora kuzagira gute, bishobora kuzaganisha ku ntambara y'ibihugu byombi ko ari bibiri, kuko u Rwanda ntabwo ruzakomeza kwihanganira ubushotoranyi bwa Kongo, ahubwo narwo ruzagiraho rufati ya mbere mu buryo bwo kurinda abaturage barwo ndetse n'ubusugire bw'abaturage rubashe kuba rwagira gute, rubashe kuba rwakenera narwo kugira gute
kurasa rusubize ba nyir'ukurasa. Iyi ni Fastborn TV show twahababereye ndetse twashakishije amakuru twiyambaje abantu baherereye muri biriya bice bagenda batugezaho byinshi bijyanye n'ibiri kubera hariya. Reka dukomeze turyamira amajanja kandi dusenge cyane Imana idufashe, ibindi byose tugenda tubakurikiranira umunsi ku munsi, isaha ku yindi, tuba updatinga tubagezaho amakuru y'ibintu biri kubera hariya kugira ngo mubashe kubimenya. Niba ari ngombwa ko hatanga umusanzu w'abanyarwanda nk'uko twamenyereye kwishakira inzira, bizakorwa kugira ngo igihugu cyacu cyongere gisubire mu mutekano n'umudendezo. Ndagushimiye, amakuru yacu nakagaruka.